Ka office jongka Deputy Commissioner Ribo District, Shibanta Barakhe ka National Voters Day, arjar ka khandai, kan pelong ya ka Open Marathon, haka arpusan terik, ukela lengkot, arjar ka khandai, nadu kapur Prabajemen Step, kapan sedang nadu Indoor Stadium Sidon, bat an pukut pat, ha Indoor Stadium Langkedai. Ki khusnam nakabenta ki nongjob kan long, san hajar, lai hajar, bat ar hajar, nakabenta kan thei bat senrang. Kitu ki bodon ga jingtumu bani Shibanta, kila ban lej ban register haka office jong u District Sport Officer, nongpo, nadu ka khandriu terik kelalengkot, hadu ka arpsau terik kelalengkot, hakipor terekam office. Kalumpung ilakai football, kabahe bat kabala bananam ha, hapo Temriboy District. Kabala tip kum ka 5th Invitation Football Tournament arja kapra, kabala penyai da kabhoirembong Social, Cultural and Sport Club. Kala poino syakabakut, hakaba lapan hak perdano yakane kalumpung henen kasngi. Yakanam ladu hakane kalumpung, layora da kakunhun, jongka Umyam United Football Club, Dagwa pelimno ya ka Seven Brother Football Club Kabana West Kasils da Laiko Lakaway. Kalumpung ilakai football bala pelong da kabhoirembong Social, Cultural and Sport Club. Kala long kaway na kilumpung kabala bananam ha par kabaheru war ka kusnam pisa. Ya kane kalumpung ilakai football kabala yarangkat kerdan bar kilumpung ki baju pelong hapo ka jala. Lala ban pun urlong da jing tristom jong kino kitkam jong kane ka club ki pakuntup yo ba scaling basoyomoj kumu presiden uba babit basoy moj kum sekretari bar manager ka klub uba isnei hing lambat kiwi gid khot jongkane ka senjuk yakane kalumpung ilakai football layara ban bay pisaru da uba bantei sokmi ka banalari wolkar ka Meghalaya AIDS control bar katnat ilakai sport jongka jela yakane kalumpung ilakai football lawan berpenhak perdano da uba bantei dor lengdo menteri katnat ilakai sport hapo ka jela kum mukongsan haka jinga don langru da uba George B lengdo MLA ka Umroi constituency uba Albinus lengdo MDC ka Umroi Constituency, u Dr. Lengdo, u badai Project Director ka MSC, lambat kiwi-kiwi kiri urang ba. Hakani kasngi penhap perda, la samru ki kusnam syaka kunhun ladu, ka Umyam United FC, ka balayo bankung, ya ka song pisa ka ba arlak tengka, lambat ka trofi, kat ba ka kunhun bawan baar, ka Seven Brother FC, ka layo bankung, shilak tengka, lambat ka trofi. La samru iki kusnam shimet, ki balong ki namtam hakane kalumpung. Hakan juga por ngasmo ban ay kublay kamtam. Both our friends from Japan, they already came a long way to be with us to witness this final match played between Umyam and Seven Brothers from West Kasiel. Dengan nakaliang kujungan nga sumoban ganpaw yung dokumen sa sisin namar hakum kani kapor kaba nga dokumen pala banyo don lang. Nga isi siya yang taga jing iya yang kami lekay kam tamil football siya kani ka Temriboy kabang jukran mga juwan ng kapor ang kan mau dang manakani kanang wan hapo kamadan kur kalang kaba nangaliang i local MLA jongpi idang pen kut iya ka jing lekay ka day ka memorial trophy jong ikpay jong i dengan iba ba ka jing wan hato sni kalong kaba syirkay nagi pojar temanda sni ikat ni wan kroy kala day Bagat Temriboy kanyo kumalapan manada i lokal MLA mentan ya kaway ka international standard ka football stadium hangtay hapo kurkalang. Ngasukwa aban penkenmaw pi bagatay ka madan football hapo kurkalang kanday kaway nagibinu nakabentakan national game o arjar arpuan. Katay ka project kan syongdor kumba kanday po kurod. Kaday ka international standard state of arts football stadium. Tingkani kalong kay sisa kabangi i but hiday hak banyo ya kani kamadan katkum kajinglong kajingman katkum kajing i ya kami lekay siya kani kathay riboy jung ibro kaway ka football kamday tang kami lekay bang jahe ni isngi ka football kaday ka number 1 sports nga labanong hapo ka jala ka jung i hagini ki banay ki baladap no hagini ki sinam ki baladap no ngalayo ban lay haman ki district ban sakhi yang jingla ka football siya West siya Jantia bat kumju siya ni Temriboy nga isi siya ba ibriw ki jongi ki 8 bahagi ni jingla ka Tapi ba
Barlan Snaitam. For referee B. Kamodai, Match Commissioner Center Baring.